ایرو دیسا چهارشنبه ام به دنگچو چهارشنبه و بخیر بینرین چارپل مدیا ایرو دیسا چهارشنبه و ام به مجارکی نو به میوانکی هیجای نو دیسا ام 45 دقیقه به هفرابن ام جنها و هیوید کن که هونی برنامه ما بدلی و به هونی جی سوداور بگرن میوان من ملا نور الدین یکتا بخوا خلقی مشه و گلکی هیجایی وی هنال دوارین مدرسه دا جبوی جمعوی کرم میوان و امی به گوتنی وی و به پرسی من امی هف گهدار هف ببن آنها جی از بیجم رئیسدار ملا نور الدین یکتا تو بخیر هاتی برنامه ما زور سپاس خودش دراز بله برنامه ما ایرو لسر دیروکا مدرسه لکردستانه دیروکا وی حتی ایرو اگم بکاربن امی دنا بینی دا جملا اکهاتاریا بگرن و اگر هبه برسیوه امی برسیوه جی پیشکشی ملا بکن دی ملا حتی بکاربه وی برسیوه جی بده جرایدن تو بخیراتی ملا نور الدین یکتا بله ام دیروکا مدرسه دا دست بکن لکردستان وقت دیروک مدرسه کنگی لکد دست بکرن گلو دوی واری دا آگاهی و هنه دو سالا 639 دا دورا عمر کره خطاب خلیفه اسلامی بود یعنی 1381 سال بری کردستان به پرایی یعنی به گلمپری هم بیشن پری کردستانه که دست عربا که دست دولت اسلامی و چاخه معلوم دین اسلام دا گرینگی که پر مزن لسر خواندنی هی بریاوی از بیشم از رند زانم ارن زانم بریا اسلامیت چقاس گرینگی لسر اوی هبو اما جه پیغمبر حضرت محمد دا دست پیدا کن که علیه السلام دویجه علم فریدت العلم على كل مسلم و مسلمت دوی علم خواندن لسر تمام میر مسلمان و جن مسلمان فرزه گره که بخونن از باورم کرچی دوی تاثیر هانه دا مایه پیشتی که اردنگاریا جغرافیا کردستان که دست دولت اسلامی یعنی گریدان به دولت اسلامی وابه لهر گندی لهر باجاری مزگفت آوابون مزگفت آوابون دوان ده مادا معلوم دبستان تو نبون به مزگفت راجین هنکی جیا پر هنکی جیا هندک جرا بکردی ما حجره دگود حجره چی کرن یعنی اوده که دو اوده به مزگفت را چی کرن دوان مزگفت دا دست آویتن خواندنه دست آویتن ملا دست آویت که زاری کردا بدون خواندنه بلکه دست پیکی دا هنکی لاواز بو لی از دکارم بیجم که دست پیکا مدرسه کردستانه به قبول کرنا کردا که اسلام قبول کری بوروا دکارم گری بدم جوی چاقیدا دست ملت ویژن مدرسه عوله نهسدو پینجیا دا لحمدانه وبیه و اویجید ویژه سوریانیا وکریه لجی که موسا خواند انا زانم کاچ قصا اوکی کاچ علاقه کی سوریانیا و مدرسه کردستان اسلامی تاوی هفدو ہے
از وی نزانم کجا مله و سال بیجم که دوان سال چند سال پیوره یعنی دست پیکه دا مگو لاواز بی ده پیوره تا بیلگله که باشار کردستان مدرسه که امیرو کارم بیشن ده ستاتویا انیورسیتا دا مدرسه وصابه بون از دست پیکه دا باسا مدرسه حجرات کم یعنی بله مرد کار بیشه مثلا ام بیشن لخارپیتی لسلیمانی مدرسه گله که مزن هبون درسی کویرو دو انیورسیتا دا تی خواندن همه مرد کار بیشه پری وان درس آجین دوان مدرسه دا دهات خواندنه لی دورا که اسلامیت بیلا بود نوا کردا دا و لهر گنده که مزگفته که چه کرن وقتی زاروکتیا دا مخایگیهان ده لهمی گنده کردستان دا همه یعنی لهمی گنده مدرسه هبون جامعه هبون به جامعه واجگری دای حجره هبون دوان حجره دا جی بگوری امکان گندی ها ملا سیدا درسا فقیات دان خواندنه و ور دوام کنه حتی نها بلکه نها ده هر گندی دا تونه خیلی سیدم پیشی که ورنورا یعنی وی دمهای داوی البته امینی قاشکی سروی وکن لدویژن مدرسه ده 3 مرحله دا در باز بیه مثلا ده دم عثمانیه دا ده حکمداریه دولت کردستانی دا و ده دم میرکیه دا جوان هر 3 مرحله در باز بیه پاشی هاتی حتی داویه ها ایدی او که شیخا وانا برای ببرنه یعنی هر میرکی مدرسه کی وکریه هر اوگه کی مدرسه کی وکریه سروانات چد بیجی هلبت یعنی هر میره کی مدرسه وکری حتی ده ما طریقات ده هر شیخ کی مدرسه کی وکری او تشتا کی جدایه یعنی او ده وکرنا مدرسه دا بلکه ده مزنایوان پچوکایوان دا یاشی ده بن تحصیلا میرا و شیخا دا مابن او تشتا کی جدایه اما مدرسه هر وقتی هبونه دو وقتی میره کادا جابی دو وقتی شیخا دا جابی دو وقتی کرد بگلک بونه دولت بونه وی چاقه جابی وقتی عثمانی ها داشتی دیسا کردستان پرچکی گریدای به عثمانی ها قسمه کیجی سال 1639 ها بقاسطه بیرامن کردستان کرن 2 پرچه گریدای به عثمانی ها داشتی هبو ای گریدای به ایران داشتی هبون یعنی هرچقاس مدرسه ده هر دمی دا ده هر وقتی دا اگر رسمی نبودنجی باوی که بدزی دیسا مدرسه بود مثلا دیسا توی بیجی وقتی هناتی وقتی مدخان جی مدرسه قد خبون بله اما بین دما جمهوریتی بله دما جمهوریتی مدرسه باوی که دن نرخینن لجبو که هم دیروکاوی بزن یا بینری دیروکاوی آگاهدار بن مرحله وانا هبونه مثلا وقتی میرک فینانسا وان کریه وقتی نظام عثمانی دا عثمانی فینانسا وان کریه وقتی پشتی وان کتیه هاتیه آواکی دن امی بحثایی بکن پیشیا جمهوریتی و او که داویا عثمانیه و دما جمهوریتی او چارجی به آواکی دن هاتیه فینانسا کرن جبوی بیجی یعنی دبیجن هر مدرسه که کمیره که بد کر همی فینانسا و عیده وان بیه بله لگور قوتا میرو لگور شهرزادیا میرو هر یکی با آواکی طلبت دانینه و دانه خواندنه و ایمینا ملای جزیره ایمینا فقیه تیره و ایمینا نزانم اوه دوان مدرسه دا مزم بونه اما نابیشین یعنی عالم شاخیدا مزم بونش مدرسه خواندن دنیا دا جگلک مشهور بونه حتی مرود کار بیش belki duan demanda alim Kurdistan çi bunu devletin İslami dine da tune bunu naji da alema İslami da vakti bahsa alim adın alim Kurda peşi herkesin zikir kırın. Beli. Sedat persekidin yani de tarikat çava tesiri an ser medresa çebi yani her tarikat legor xwa medresa vekriye ya bejin sistem awan aynı biye تکاری پاسان که
يعني دو طريقات ناف كردستان هلبت يعني بری مرکزی اداره تو نبود تو زانی يعني هرم بلگه بگلک هر هرم اکی اما مرد کارش بسری خواه بون يعني و دفن تأثیر آقا و میر و پریوانج تأثیر شیخ آقا بون شیخ سه طریقت مشهور هبون لکردستان رافعی هبون لرفاعی هبون نقشی هبون قادری هبون البته يعني هر شيخ كيس بيجمعش هر طريقة تكين بقولي خفقي پرورده دكرن تأثير وان دعوة علمي داشي دعوة نتوي داشي بهر دعوة تأثير وان نصر أهل مدرسة چي دون بله اگه امورن مجارن درس مدرسه يعني مدرسة چند حبرتوك شخورا خستبون درس و بكيجا زماني مدرسه حتی مدرسه فرق دکن مگو مثلا هن مدرسه قدیم مدرسه سلیمانی قدیم مدرسه خارپیتی یعنی هنک مدرسه وسا مزن وکی فاکولتا بون وکی اونیورسیتا بون دوان دا هر چشید درس داد خواندنی اما دما من خواهی هانده و دما سیدای مجمع بحث دکرن ده مدرسان دا گلک علم داد خواندنی علم گرامر عربی هبو حدیث هبو تفسیر هبو علم معانی هبو استعاره هبو کلام هبو فلسفه هبو سیر هبو تاریخ هبو زمان بیانی هبو ده مدرسه دان طب اصول مدرسه قیده مکتب نها کلاس نبون یعنی کلاس 1 2 3 4 نبون 12 حرف کتاب لریزه بون دوی 12 حرف کتاب خواند قدام کتی امتحانی تا اجازه خواهدستان تو دبوی ملا درس مدرسه جی بگوری قیده دبستان نها به گروبی نبو یعنی تک بو هر فقیر تیم بگوری زین آخواه بگوری زانبون آخواه درس آخواه تک دستن یعنی سیدا درس فقیه تک دادا حتی پنشش کتیب صرف و نحوه گرامر مرد دخان رند که سر علم عربی درس تفسیر حدیث وانا پیرا نکات داینی که فقیه دی فرد بود کاربر حد عربی بخوندن معنی بکرا پیروان درس دیناش داد داینی تابی مدرسه زمان اساسی چی بود مدرسه؟ زمان اساسی پرتوک عربی بود بله عربی و کردی بود یعنی بله عربی ترجمه کردی دکرن سیدایمه وسا درس دانمه و زمانه که دنید مدرسه دا نه هات خواندنه مساکر دوسی جیا گوتن نخواه ترکشی هبونه ده مدرسه دا سیدا درس وانجی به ترکی دایه اما از بخار اصلی ناتم زمان کردی و عربی بو و انسان مدرسه دا خواندنشی غایت چقاس فیری عربی بو بنا سه قاچار قاطی بی باشتر جی فیری کردی دو بود لورهتش به کردی بو بله لگرد او که من درخسته بو دبیجه لمدرسه جزیره 8.9 درس بیه 8.9 چشید درس بیه درس 36 زمان و وزن بیه 14 حبوی پرتوکن آلیکاریه بونه 12 حبوی اثر زاگونه بونه حقوقی بونه و 11 حبوی به تفسیر قرآن بونه 13 حدیث حضرت محمد بونه 3 سیار و 24 پرتوکن کلاسیک ین کردی هبونه یعنی فربونا کتابا نایوی معنی کو نه وک درس دیدن دو وکی درس هاتن دانین یعنی وقتی تگو حدیث درس حدیثی تگو چل حرف پرتوکی حدیثی جهبن درس یکه ناوی درس حدیثیه هر وقت درس فقه مثلا بیشن دگوتن فقی معنی وشیان معنی فقی عربی معنی که حقوق اسلامی دخونه فقه اسلامی دخونه جوراتی گوتنی دو وقت ما داشت 10 15 20 حرف پرتوکی فقی جدا هبون اما ناو درسی یک بو فقی تنی بو یعنی لو داری تگو چند حرف نه 8.9 درس هبونه پرتوکن درس هبونه
Pirtûkên dersa hebûne. Yani belki de medresede haşte ne hat pırtık hebun avana tek desmayın hasbandını. Nana dersan bune ve mesela 24 habevi klasikên Kurdî bune li ser wana ders dîtine. من ندیتین یادجی که ما مدرسه ما تیاد خوانن بله کردی ندیتن تیدا نه اوکی دیگون واجی تو پریوان به دست نید که تنه کاشی مدبر دنوی ساندن آخر او اوید دما جمهوریته اریز از اوید دما جمهوریته پیشیا جمهوریته از از باشای جمهوریت امکان ما قصا مرسیده لکولی میکرال سه مدرسه تو نبونه مانجا ولایت دفعه دردوری وید کارون به گریانا yani şart merci ve şahı gelek zahmet bu. Bale. Em warin ser اوکی تاثیر مدرسه li ser çand û hunera Kurdî û li ser hestê netewî Kurdî. Dikariye nek behsa bikin. Niha çi qas melayê medresa min dîtine tamamê wan Kurdiya xwe nas kiribûn. Hetanê ev vê dawî hinekî nûrcî derketin hinekî melayê me parîkî jê dûr ketin ji mesela Kurdîn lê di beriya wê da melayê medresa tev tamamê wan Kurd bûn, tamamê wan Kurdiya xwe nas dikirin, tamamê wan jî li çanda xwe, dîroka xwe, mezinê xwe dibûn xwedî. Mesela ez wekî misal bêjim sala 1971 da yekem ez wextê derketim medresê melakî ji alî Cizîrê kovarên Seyda Mele Mustefa Berzanî Xwedaya Teala hezar rehmeta xwe lêke kovarî bi dizî danî dihat li mela berav dikir. Belkî pirê mela ji gundiya nêbûn qise bikirina ji her kesî ra şikayet dikirin niha ji wisanê. Yani ez çûm heşt meya li Tirkiyeyê mam şikayetê Kurdan şikayet dikirin bi vê münasebet hineka xwe parastin lê bi dizî mele ew kovarana didan hevdû agahdar dikirin. Heta tê bîra min kovarekî da Mele Mustefa Berzanî sarê hespekî spî bûn li pêşa pêşmerga bû ez zarû bûm min klasa çara xwendibû ez çûm payizî hatim çûm klasa pênca. Me got Seyda ava kî evê pêşiya wan got eviya Mele Mustefa Berzanî. Tu bawer bî bi xêra wî Seydayê bi xêra wan kovarana ez dikarim bêjim ez 12 saliya xwe da bi kurdîtiya xwe hesiyam. Eger ew mela û medrese nebana meriv di mektebê Cumhuriyet de fêrî wan tiştana dibe nabe yanî. Tesîra wan helbete pir çêbû tiştek din pir tê aqilê min efûkintedî dibin berî mela digotin qîzê xwe nedin xwendinê. Bele. Belkî te îsa kirîn. Bele ça. Qîzê xwe neşînin dibistana nedgon nedin xwendinê neşînin dibistana lewra di pirê medresan da mêra li cem Seyda ders dixwendin qîza jî li cem xanima Seyda ders dixwendin. Gelemperî wisa bû. û dînê İslamê ji hedîs heye Qur'an ayet heye emrê Xwedê yekemîn divê îqra bismî rabbîke bi navê Xwedayê xwe destpêke bixûne Xwedê xwendinê emir dike pêxember gotiye ilim li ser temamê Müslümana jin mêr yani jev qetan jî gotiye Müslüm e mêrê Müslüman jinê Müslüman ilim xwendin li ser wan ferz e mela giş wan hedîsana dîtine hetanî hadîsekî da dibêje ilim li Çîn be bi Çînî be jî herin bixûnin pêştî mela ew qasa agahdarin dereqê xwendinê da mela bêjin qîzê xwe nedin xwendin mana wî çi ye min bi xwe wisa fehm kir nedixwestin geça Kurd fêrî zimanê Tirkî bibe ez behsa Cumhuriyetê dikim nedixwestin geça Kurd fêrî zimanê Tirkî bibe lewra ku eger xanima Kurd qîza Kurd zimanê Tirkî baxi wê zimanê xwe ji bîr bike em îro dibînin wê musîbetê li ser Seyda ava şîrovat e ya aqliyeta wan e? Ev şirova min e yani ez wisa ez dibêjim wan neyîrbûn bi gotana yani neyîrbûn ji xelkê ra dîrek bi gotana za qîzê xwe neşîn me digotin heram e digotin guneh e qîz û Kurd tevê hevdû dixûnin zam çi bi vî şeklî nedişin qîz bixûnin
يعني از خود فكرم اجي وشاخي بوصابة ما منيشي ريكي كنايش تاقيس فيري تركي ببن مني بقوطة هذه شري معرف بديتا لو راكو قيز ناتشون دبستانا فيري تركي نابون ام قش فيري كردي بون آين ها چونو فيري تركي بونه بزاري خورا تركي خبر در معرف كاري بي 30 سالي شون دا كردي باكور جسده حشتي ببن تنه بله سيدة gelek tesir çey bulu servi mert karbi için eğer iro zaman wenda nebu ve mert ya jmelav o dayka kurd ra deyindar. بله اجا سادت تبجي المدرسة دا مبدا عربي ديت درس چاواد بكو اوا پشکریه زمان کریه يعني وب هفرا بكردي خبر دا تمام لدرس وقت بيجي تبع عربي بون درس مش عربي ترجمه كردي دو هاج عربي ترجمه كردي بون ما بهدور عربي خبر ندا مثلا من سيداي ما داس جرامر دا وكمينا بقوطا درب زيد عمران يعني تقول زيد لعمر خست زيد لعمر خست ام يعني عربي دبون برا فيري كرديا خشنو مثلا كلي يعني خزنا كلمه ما كردي قالكي عندك بون فقيتي دا امجي سيداي خاين دبون ما بيش خزمان خا يعني عربي وكردي بو ازميد بيشن مثلا عربي وتركي نبون بله دنا بين طريقات هذا ديسات بيجن نقشبندي وقادري دا فرقكي هبو لسر چاند زمان دیروک و هستی نتوی کردستان طریقه اسکت آره من طریقه پر خواهش نه آخر پیشنگی ویتش دیوانای کرنش بو işte پرسن yani tabi herkes ki بگوری برجواندی طریقه تا خواه درستانه از اوستا بیشم tabii ki bu من فرق نابرمان da tune giş yakın. Mana maksat avana dinav hevda farkı yaptığına bu. Azvid bejin. Leser girok zaman çant u hünera kurdi azvid bejin. Bağır ki ez farkı nabinim tida tarikat velati meditin divari kurdi da hemen giş ve ki evdu bun. Size farkı ne bu? Bale. لی ات خوازم تشتاکی دم بپرسم اگر ام لتفجرة شيخ محمود دبيب دنهيرن سروكي وي شيخ محمود ده شيخ محمود برزنجي بله ايه ملا مصطفى دنهيرن ملا جي طريقاتك كيتي وملا جي ايه محبات دنهيرن قاضية او جي جمالباتك الشيخ ايه 25 شيخ سعيد دنهيرن ديسا أوا تشيء نخشية ها نقول أوجي نخشية يعني سبب فيتشيا يعني سدم فيا طريقات باسكي كيج شكل عبادتي از بيش بالكي هنا كي جدا جهدو ذكر ذكن هنا كي جدا تسبيحات ذكن انتم جمع هدو او تشتكي دنيا اما طریقات کردستان ایخانت دا نبونه حتی نیوان سال داوی بله حتی وان سال داوی مثلا تو دنیری د مدرسه دا تدوسی حمیناک دان او تانی ننن یعنی ای چاندو زمان کردی حتی نا پاراستیم و گلکی سوسیالیست و لایقی مجی جانا زمان خواهد ریش دکن مثلا امام غزالی ابن خلدون امام ربانی ابن سینا اترکلی خواهی درد کون وانا کردن فارابی علی حریری ملای جزیری دیوانا و هی توزانی فقیه تیرای وانا هر کس ناست کن ملای باطی احمد خانی سمایل بیازیدی شرف خان مراد خان سیاپوش مولانا خالد ملخیل سیرت نالی حاجی قادری کوی شیخ محمود برزنجی وانا بصاریخ پیشی وان بقولي صلاة بيجم شيخ عبد الله النهري من علي بدر خان شيخ سعيد بله سيدا من باسا او بكر من باسا سروك تفجرا كر
يعني ترجر كردستاني في 5 سال داون يعني تب مدرسان تب شيخ تب نظام كنا البته كي تبجي اهل مدرسه بونه سبب في تبجي مدرسه مزون بونه تبجي ملا مصطفى برزاني بله ابو خاج بوت يعني شيخ سعيد قاضي محمد قاضي بويه يعني تبجي ملا بونه پیشکشی تم اهل مدرسه کری و تمشي طرفدار سرخابوني بونه اما پرجاناجی بسر نکتنه او شی گلو بدیتنا سبب ویا ابنبه اوانا خواندان شارزانه و دناف خلقی دا بیرو باوریه کی دانه جبو ویجی اوانا درکتنه پیش من باش فهم نکر یعنی اوانا خواندانه مدرسه دا خواندنه خویه علمن خویه هیزان خویه فکرن و به اوکه کی دنجی باوری دانه ناف خلقه وک دین و وک اول و وک آوای دن جبوی ویجی ترجیح اوانه هاتنه دیتن که سروکاتیا تفگراب کن عشقا جوان زیادتر کسی دینیش تو نبو یعنی انسانه کی خلقه را پیشکشی بکی یا گره میری جواکه کی مزن به آنگره شیخی طریقته کی مزن به آنجی عالمه کی مزن به خوی عشیرته کی مزن به او بوده پیشی وکیدن که دوان دمادا کیه بیه مثلا هم بیشن دو وقتی مهلا مصطفى برزانی دا کیه بوده یعنی کیجی طلبانی بخواه او که اندام کره شیخه کیه و او که قادریه یعنی اوی جی دیساج مدرسه او جی دیساج جویتی اوی دیساج مدرسه گرتی جباب خواه گرتی yani hatta bir 5 sal davin rahat merد kar beje çok az hareketi kurdi çe bune çok az kurdavari çe biye şura milli a kurdi hati dain dere geçti kaş medresa dert ke o dis amle neron او klasikin kurdi hamid kurdi herçand bi tipin arabi bi tipin nizam çatibin farsi falan hatibin nivsandın tab bi zamanı kurdine herçand her henek juan bejin کتیا ناو اوکن فلسفه هنکی کلمین جدا خستنه ناوه ای عثمانی ای فارسی ای نظام عربی خستنه ناوه جی لیدیسه همیب کردینه اری سیدای خانی جی مثل هلبسته کی ویه به 4 زمانه نویسانی ریزه یک عربی یک ترکی یک فارسی و چاخه بلکی پر زیده باندورا کلسر زمان کردی تو نبو کردجی الرژی وانش بو زمان دنا تو نهون معلوم دولت اسلامی بو قیدنا حدود و سینور شی دنا براماندا تو نهون کی بون مسلمان کرد بون ترک بون عرب بون فارس بون حالیل مثلا مبخاج وقتی مدرسه دا دخوان درسک زمان فارسیه بون yani دخواستن مسلمان زمان هفدو فیر ببن مسلمان زمان هفدو فیر ببن او درس daha dayne o gayet normal bu yani zamanı جعالی فلسفه دا دگوتن کی جات بچقا زمانی بزن بخوا بده او کرن کو او قصا زمان زانه دنا او کن ادبیات دا ویجه دا مزنجی دخیا بریم ناجی ustaya بله ناجی insana ki çıqa zede zaman bزامه او قصیده ادبیات دا سيدة المدرسة دا بفيجن 12 علم يعني 12 پرتوک 12 درس او چیه؟ 12 علم دقوتن جمالار او کسی او 12 پرتوکی در ریزه دا دخواندن خلاص ذکرن اجازه دستاندن جوارا دهات گوتنه جوارا دهات گوتنه و اکی مگو مثلا گرامر عربی بون صرف بون نحو بون حدیث بون تفسیر بون اصول فقه و اصول حدیث بون علم استعاره بو علم معانی بو علم کلام بو فلسفه بو سیر بو تاریخ بو تو نر 12 علم جه درد کن یعنی جوارا داد گوتن ملاکی اگر مدرسه خونده با 12 پرتوکی خواه قداند با و اجازه خواستنده با گوتن فلان کسی هانه ملاکی 12 علمه بله سیدا دویژن دجی کی دام خونده و دویژن لمدرسه جزیره دو وقت خدا د مدرسه دا علمی
درس علمي داتا ديتن والروبوت جي او هاتيه تشكرن حتى بنجها كمبيوتر جي بي او سيستم كمبيوتر جي او هاتيه داين والمدرسه جزيره دا هاتيه داين تشتكوا حياه جي هي مدرسه جزيره دا باشناي برامن لعلم فيزيكي وماتماتيكي ده مدرسه سليمانيه دا هاتيه خواندني بله يعني جارك دنيا مثلا دوی علمی نو دا علمی دنیاوی دا از بشم نه علمی دینی یعنی دور داشی ملای کردا عالم کردا پیش هر کسی بونه یعنی ایک مثلا خواستی هزار فن کرد بیشوانه چی استنبولی گوتی از تشتکی چی که مرد بفره وش دیاری خوله دا خواهتی پادشاه عثمانی سرگونی مثلی کریه گوتی از تانه تشتی چوا درد خیل يعني البته كي يعني د مدرسه كردستان عربش خنا خونن ترکاش نه خان میچاقي د روجلات ناوین د عالم اسلام د انسان د خان نه سدي نو دی کردون عالم جي کردون او شيخ الاسلام دولت عثمانيه جيش کردون بله بله باواكي دن مدرسه قد نخواستن كو هناكي خو مودرنيزه بكن هناكي تشتدنجي بخنا ناف درسي خو تشتي علمي دنيوي بيجن زمان بري نظام اما دائما هذا امكان بركيم بون بله امكان بركيم بون يعني سيدا كي بو قلنا كده درس دا سيدا درس كيجاني بدا كيجاني نيدا يعني بيراش نيد قاندن مال قلنا كي دخان جرا خربي فخيات بشن حتى قلنا ما يكيف نجين سيدا مال ميجا سويد هات بله دان الميجا عيشة سر چوكاب و فقيد كتن ريزي ما تو درس دخوان اگر 3-4 چشید درسی بکاروا بگو تا 24 ساعتا تیر ندکن او امکاناتو نون البته که دخواستن اما مدرسه دا امکان پر هندک بون بله بله سیستم درس دانه منانه که تندوری دکر 4 پرچه دخوار 4 پرچه با ما دولمندون سيدا ما هر راتب داون دبرن تخوارن تمام نيسه بله سیستم درسه چوابو یعنی بیجن یک تزت یک ادنی سه مهبری هاتیه ادنی 3 سال بری هاتیه ادنی نظام چند سال بری هاتیه البته همیه با یک جاره که دانی کاری درس بدیوان نه سیستم درسه لگوروی چوابو من دست به که داغم بله درس مدرسه بگور ریزا کتیبا بون ریزا بله بون بله اگر فقیه هندک بانا سیدا درس فقیه تیوید دا اگر فقیه پر بانا سیدا درس فقیه مزن دا فقیه مزن جی درس فقیه پچوک دا ادنه دا مرتبه دست به که دا من اوی من سیدای ملجه من سیدای منه یعنی وچه او فقیه مزن بو جامی دخوان میجی تازه دخوان اوی درس آمد ده حتی جاره که تی بیرامن مدرسه دا فقیه بود دو بندی وچه اخی مگویا انه که نورجی جی هبون هر دو کتن مناقشه پرچون بله اکی گو سیده هات هر گروه که چون کشه که سکنی تیانی چون کشه ویالی سکنیم سیده دوی تشتي مزافن يعني برسي مزافن امتنا دما جمهوريتي سيدا قول مثلا قول تاك ساكنية مقول ولا نظام قاسي هذا الظالم معرف هم دكارو كرد هم جي مسلمان موجبونا تلا هتخن اسفام ناكم راست مقول دما جمهوريتي دا جبيستو سسا يا جبيستو دوديا حتى بيجن چلو پنجا مدرسة قدر كربون وي شغل بيش دوي دامي دا چت كرن يعني تو او كيكي هبو تو امكانك هبو يا جا دزانم كو قد ناتيا برين اجاب دزيه ببكريه اشكريا نزان چاهي از وقت اشتاق بيشم نكو از ملام پسني ملا دادم ادكارم بيشم ملای کردا هری کردیم بجسارتن ده حالی که کی بگرتنا دبرن دکرن حبسی برکی نکا دکشتن جی ملا دیسا دگوم و تولادا بدزی درسا فقیاد دا
بله او دما من دخان و دمجی وقتی دگو جندرمه هاتی گون ام در روین چون مال خلقی مخواد شاد مال خلقی دا یعنی روژا جمهوریت آوابیه روژا جمهوریت آوابی لسر دو بنگه آوابی یک سوز دابون انگلیز و فرانسز آوانا دولتی چید به سوز دابون گره خلیفتی اسلامیت رابا هر دو گره رابانا دو جی لکردا بزد بون گره کی کرد جی جوهوله رابانا یعنی زمان کردی جی گره رابا تشته کی نما جوی دولت دخواست که کرد نخونن جاهل بمینن بویشی مدرسه قدقه بون لولات مجی سال 5-6 شونده تزه دبستان چی بون یعنی دخواستن اصلی که قرنه که کرد نخونن جاهل بمینن همش زمان خواه دور کن همش علمی دور کن همش دیروکا خواه دور کن تشته که فهم نکن نزانه بن املا بدزی درس دا سالا متخوانجی بدزی بون بله که جایش بدزیه حتی وقتی کنان اورن قانونه که درخواست شقاس ملای مدرسه همو دخواست کردستان سرگون آلی روش آوای آنادولی بکه مثلا رو که تی برا من 4 نیسان 8 دا ام 5 و 9 ملا تاین مراکرن ام درو که دا من امضا هاوید ام شموش و قضای موشه درکتن دخواست امان گنجی امام خطیبی بینوردین شنامه تر دوین بیتاش لایکی خوش yani hem desti melay medresa jwelat dikirin hem jî bir şekli medrese rad kirin hem çün batî medrese Cemile via ji ber ku hûn we di medresa da behsa Kurd û Kurdiyetî ya jî dîrok û ew ê Kurdiyetî dikir ji bo wî tişanê ya jî bez ji bo ilmê İslamî ye ku nedixwastin hûn ilmê din jî hîn bin na nedixwastin melay medresa li welat bimînin kenan evren bixwe gotu ملای ای کردا تفریقاتی دکن دخوازن ولاد پرچه بکن گره او ملانا دستی وان و ملت کرد جدو بین قطاندنی و دشمنی که ملندن یارین ملا که امام خطیب وی چه زار امام خطیب وی چه علم گدی مهری جهال شما زانتر بود دوار علمی دا زمان پرتون انا خواست مینا که بدم نه ملا مبخشی هم امام خطیب خواندیه هم جامعه دا خواندیه کی جان؟ من از اترن کی من صنفا 5 من آوید امام خطیب من آوید گفت هر تجبر نابی تو کردی تجبر نابی من آویدن من امام خطیب سوسال bilimlerش در وداستن te baş kiriye seda de medrese ve da ya jî dîrokê da dersa tarixa Kurdî hebû yan na بله tarixa Kurdî na tarixul xulafa hebû بله اتدا کرد جی در واسط بون belki ما هم تحتیتی خواندی تیش دزانی نه خیرم جبو بینر جبو تماشاوانم بست کنست اره یعنی ده اوه دا ده تاریخه که کردی وره او yani بلاوی تو نبو مطبعه تو نبو yani محرومیت هبو لجمعیت هنی تاریخ الخلفاء که پیدا دکره از بارم belki در مدرسه که دا یک بو او جیدی جاری مجلس هدو در روان دخلن وقت راستي يجي تقر راستي او كي جيجار خوين هاتي هالبستي وي كود مدرسه داد هاتا خواندن يعني جهرت خواند وقت من مدرسه خواندن فرتوكي وداس ماذا تنا مفاقيه بداس نيفيساندبون بداس بله تيبين عربي بله شاوري مجالكي هالبستي ود مدرسه دخل نو دنجي سيدا جيجار خون هبود مدرسه باشه از جبو جريد ديجم يعني جبو هوالي تكنيك ديجم اگه پرسبن هناك پرسا من دا اگه هناك يدني كم مبدع سوا نكر بهبن جمرا بنويسين كم پرسوان جبده تشتاكي نويساندبو يكي تزا نظام مش بيركر پرسنا نه لبين neyse ew çax bên seyda 6 sal berê niha tu zanî qetliyamekî li ser Kurdê me êzdî çêbû بله û ew qetliyam jî bi navê İslamiyetê çê بله yani ê ku hatin qirkirin nizam çêkirin bi navê İslamiyetê derketin êca ev roj ya jî ev hefta sal roja wan e yani ew pêwan e
وك مرفكي مسلمان كوش دين خواتير و بباور تجبوي تشتي تشد بيجي من مال فرا خدا وشان ملعنات جليهاني ام كرد تشتكي كم فهم دكن كرد جبو خاطري سنية شيعية ازدية مسلمانة علوي جبوي ناين كشتنه كرد جبار خاطري خوي وي جغرافيا دولة مندن جبوي تنه كشتنه اجا هر کسی که با هوا کشخار ما حلب چه ازدی بو لیخست المسلمان لیخست کشت اسلامیت اشخارا بکارتینن تنه قرآن بکارتینن خدای بکارتینن پیغمبر بکارتینن دوی معنی دا ایرشتین تنه سر کردا ما عفرین کوبانیه شنگاله بریاوی دا حلب چه ما آمد وقت شیخ سعید درسمه گلی زیلان متکای کوچگیریه یعنی هر قدعام اکرا ناوکیش خارا دیتیم کرد ازدی من مالپر خدا از انسان که به جسارتم دویشم اگر امکان من هوا از بچما من سلاح خواه بگرتا به ازدی را لهمر داعش و عربا شهر بکرا حسکی ناویوان مسلمان دو نه مسلمان دو گوم فرق ناکن ظالم بون قاتل بون ارشکر بون داگرکر بون مسلمان نبون اگر داعش و عرب مسلمان مانا ما داوا چل شنگاله دکرن داوا چل ازدیا دکرن ازدیا دین وان جوان ستنده بو ازدیا جامعه وان جوان ستنده بو ازدیا پای تخت وان جوان ستنده بو ازدیا جنی وان جوان ستنده بو ازدیا چه ظلم و زور لوان کربو البته که ازدی مظلومن به ناو اسلام به ناو حتی کرد مسلمان جی لوان دسا ظلم کرنه زانن ترک بله کی بن لوان ظلم کرن ظلمه کی مزنه گره کی مرد دستک بده وان گره مرد خیل وان در که لورا دین مدا دین ظالم و مظلوم نای پرسین دی انسانیت دا جو سایه ظالم دینی وی چد به او دزانه گره مرد همبر وی در که مظلوم جی دینی وی چد به او دزانه مظلوم گره مرد والکاریاوی جارکتن بیشتر belki demame jindek ma Seydat demame endek ma lezme o ki txazın dveje eğer Seydat garaj mera helbeste ki qaside ki tasi 4-5 reza be azan ku saata ta zede nelciye dveje eğer tkare bra bxuneş mera من Türkiye tedavi kiriye sağlam hattım ana axir Türkiye zavzax da bu neserte eri valla haş Mehmet'dan seknandın مالاوانا با محمدان سکناندنی اشوار هلبسته کی چر بخونم نظام هلبسته ولاد پارزید خوازن چد خوازن که کردایتی بخونم از قبلیرم هلا اشوار هلبسته که چا بخونم دقیقه که گامل من سابر کن ولا بله به نفسه ادرخمونو درس تاني بس من يعني هنا كي بيجا يعني دو دقيقة مانه دو دقيقة مانه سالا امچون اوه سالا چون تزه جمرا 12 سال نو جزا تو روم آلمانیا سالا نو دا هفتاد 18 نیسان عیدی بو من وی چاق هلبسته کی نیسان بله ایرو روژا 18 نیسانه هر کسی دست دوست و یاری خواگرتن درکتن سیرانه از تنی محروم و دورم مامل و اسیر خانه حیا کنگی وها بمینم به حسرت تا کردستانه بله من عیده من اینه من شبه من روژه آخ دبیشمش بر خربتش هر دو چاوان خون درجه نظام خطای من چنه فرق روش بروش من دور داویجه خلق ولات من شابه از بریندار بم به هجرانه بس مالته آوا آتش آوا مالته آوا ما بوتنا هبون انجا نورمال تشنو جارا كدن جامي باوا كدن خد عسكامي ورنا باهف ان شاء الله بنارن هجا او كما ملا نور الدين ليفر دقده ام بن از بناوي چارپل مدیا و بناوی خوشی
کارکرین چارپل مدیا و بنابه خوشی جنوسایدا لسر ازدین کرد یا کردستانیان لور ام رو رشت کن و ام هیوید کن به برنامه کی باشی لسر وی قتلیامی لسر وی کمکوژی ام لگل و ببن و جاره کی دن دیسام لگل خواه لکردستانی هیوید کن تکات کن رجات کن که خوشوی نخوشینی خوشوی شوپا کرونا بپارزن که خواه بپارزن ده مالا خوشی بپارزن مالباتا خوشی بپارزن زارو زچه خوشی بپارزن و جینار خوشی بپارزن بویاجی ده گلکی سواب گلکی تشته هجاب بدست بخن و قلنا بس حتى خواه بدست بخن جارکی دن سلاو و ریز جبوه بینران حتی چهارشنبه کی دن بمینند خیر و خوشیه دا